Good afternoon, everyone. Okay, so we na hianin personality development lampang kalau soidona in short vector thau chu karinga maro chu tunlaya hianin ingeni thil kan ti na sanga engkumpon dila personality development hi mitinin kan mamo awangin tuna hianin karon endon puile de udon cheuni mo first slide please. Personality development kan ti hianin personality ti chuanin kan mishing mizia kan ni na khalo ni ta tro amaro chu kha kan ni na ang khan kanom reng theilawa mishing chu ni tina engeni masona I malampana mo thazwal zel tur mason zel tur kan di wang khan in personality development kan ti hi chuanin hei kan attitude ti chu enge umzia kan theve katiro le kan behavior kanom dan ti kha ni tina ma kan son le ke mani mishing kan ni na anga mimal kan ni na anga min engeni apart from the others mo midang te aya ma kan son theina tura min puitu kan ti theng chu personality development kan ti theng okay chuanin enhance kan ti chuanin ti phui sui tu kan ti thenga ta khanin kan personality min ti phui sui sak tu tur pakha chu ta han kan muangin don't compare your life mo compare kan ti chuan midang ne na in khai khin kan ti thenga hei hi athazong le athalo zong om the heta karon soi tum tak zo khi chu athalo zong ang hianin midang nen hian in in khai khin loila mo endinan tuna ke po tun aya san deu te chu ka chak ve lu to ka mo YouTube nang ma ni ang po khan YouTube te kha ke en ve thin na ta khanin hei engeni mi dang te kan lo muwa mi dang anga hei engeni talent nei thatak tak ni te kha kan du ve amaro chu ke mani thewa hianin enge pathian khanin talent le thein theu khamin pe khami khain enjo kila midang te kan oa midang te nei ang le midang te thiamang thiam tumreng lo khanin ke mani na kan talent nei te kha le kan thiam na te ke mani kan that na lai big te kha mu chwa tumila khami kha develop tum zo kila khami kha kanta na lo thazok don ta midang ne na kanin comparing hi chuanin hlim hi hara lung oi hara khami ni wang khanin midang ne din compare lo sha mila chuan don't have negative thoughts and dwell on things you cannot control endinanin chung kwa ke ni aya thiante kan lo ne thiante nen kan lo in koma kan thiante then khachu ke ni ai an lo om theya ke ni ai phone tha ten lo ne ya ke ni ai thom no ten lo nei nala mo khatyang khathi lom theya nia ke ni ai nan ril ru te lo chakta khatyang a khanin khang kha endinanin ke ka du thuin chung ko ho sataka ka piang thei lo ta tro ka du thuin enge ni talent sang te kha kalo nei thei lo ta khami ni wang khanin ka cha du cheu pakhat chu mo enge ni negative de one thil ngai to lowila thil misfortune mo thil chet chat na deute kan lo nei ponin injir nan lo mang zelila tuna pakhat na ni tumin kalo be na save ta exam na te amaro chu ta khanin lo ni lo ta ma in ni la next exam chuanin pakhat na kan ngei to ang ti tum khanin tran nan khan mangzo kila chuanin kan theina te kha positive zong in mo midang te abik takin midang kan tran pu hianin ke mani hianin positive energy hi local thina khami ni wang khanin positive zong a thil ngai to sham kha kan ti tur pakhat personality alo in develop theidan pakhat chu lo ni leta chuanin gossip girls te kha katen thina tro gossip girls ate kha dan boy thei khop men in ve me them ti lai no pang te le kan den lo me thei gossip kan ti chanin hei mi chan chin soi mi rel ti vel kha lo ni ta enga mo chen a chuanin hei thian ko ma chuan om lo thei lo ta nin in gossip ve de theu chuan karinga ke po ko bang chuang lo ta kan gossip tho ta ma ro chu
atul nge ni I til kan gossip ti khanin I intinge ka tiang mi soi chelu tuk zong ni lote mo mi rel zong lote mi chanchin te atha zong kan soi sham I chubaka nge ni thil thalo ai chuan thil thalama ti sham kan tum khanin ke mania khanin I ke mani hi kan hlimme ba ka ke mani ka kan life shim kan attitude te khalo positive thei jok don ta chuanin a dodlia chuan dream more while you are awake dreams te kha chu kan nei ve ka ngatro tam tak chuan dreams kan nei nga ma sengin dreams nei lo kha poi reng lo ti kha ka cha du bok chewari ana nei inla no panga nakina chuanin dreams te chu I tuna in la shat cha lo pon in lo nei chho me nga I chu wangin tahanin kan muthil lai ni lo hian kan har lai ke mani kan ril ru fim lai hianin I enge dream sin ne yang tummu malte kha ne ya enge niang engtin nge kanun hi engtin nge ka man chawanga mo enge ka tum ti kha kan muthil lai ni loin kan har fim lai ya kan ril ru achak lai tak khanin khami kha kan dream khan ke mania mason na lo omzel jok don ani chuanin shisel kha poimo a thil engpo kan ti don hian shisel kha poimo em chu wangin shisel tur chuanin drink plenty of water hei chu in chung te po dan thil cheu garinga nangni pon in mel te tha I tuin in nem mela tui kan in khanin I kan mela tha kan vun da lo moya chuanin I shisel me ba ka khanin ke mani po kan hlim thina ni mo chu wangin tui kha atam theng ber ka dinga at least 3 liters of water kan din thei chuanin ke mani a khanin kan lo shisel jok nge dona a school kalte india ka she thia mai eat breakfast like a king lunch like a prince and dinner like a beggar hey har sade ulik me thea chan chu I ke ni po kan chung ko school kalte no ma zinga man mo to ke dan thowa man moto kedan in boala man moto kedan in siapa man moto kedan suaka kami ni wangkhanin breakfast like a king hi chu har sa me the maro chu breakfast skip su ti kha ka cha du cheu ni mo I engang pon man mo ula breakfast skip lo tur tem te talin enga I in e man ngang don lawani chuan in tho thin aya ma khan tlemin han tho ma ula breakfast kha chu ei sham tur chu te lo chu breakfast kan nei lo hian kan pum min atwara ni mo long rana ke mani ang pumin ni chuanin in puma enge ni I pumlam that lo nai nei shim mang jing cho ei lo in chin chuan mo chu wangin jing cho hin ei nge anga ti kha ka cha du chewa chuanin lunch bangai takin kan ei anga dinner a hi chuanin ei tam lutuk lo hi a sel zoka I tin eat more food that grows on trees ti khanin hei thai lampang ei tam kha mo thai lampang kan ei tam khanin kan lo sela ke mani kan taksai na ngei jok bokani chuanin live with the 3 E's energy ti chu chakna kami kha kan ei tha chuanin energy kan lo nei nga enthusiasm ti chu phurna thileng ki ma khan kan thil ti re phur takin lekha kan zira ni mo school kan kalamo thian kan ko mo kan party mo engpo ti la enthusiasm pha apoi mo empathy ti kha aum ja kan sha in karing empathy ti chu midang wangai to na midang ingeni midang khongai na kan tiang chu khatiang kha midang ngai to reng chungin mani chawin ngai to lawin midang teril ru tur le midang omdan tur te ngai to reng chung khanin I nitin kan man kha poimo make time for prayer jing thove le tong trai zia thin no mem han ban phat teu jing tho piang a tong trai very nice ani le mudon a tong trai zia bok in fel le me tong trai hi poimo Christian kan ni oni lawe mo tong trai hi poimo kan tong trai hian kan ril ro thamwan da min pe ve shima chuwangin tong trai hi poimo ni chuanin ka soidu le pakhat chu I
healthy happiness and healthy. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Ti kha in zir thinem school khan kan zir theu thin trom kan zir tir tu ten min shil thina ke ni no pon lai po khan in nei min shil reng thina chuan in ta khan in I tun lai a chuan jing tho ma hara ke po I hadin po ke da disan sar khan jing daria ta tho chin te no ve mo te kha bi jing kan katel ve tre po ma ro chu I ka tho ma ve chang hi chuan I ka tho ma ve chang he dar ruk ve la te mo dar sari ma ka tho ve chang hi chuan in I ka ni man shim hi a productive zo ka ni mo chu wangin I jing ka thi a the sham chuan tho mai la I ni lengin kan thil ti re hi he ti chung lo le man mo lu tuk lo te le real rufim le mani taksa po energetic zo ki ta om the ani chuanin play more games ti khanin computer games mo kan phone mobile games vel ni lo khanin hey physical games zo kha physical games and then sports ti lampang zo kan ni ma chu he hi mo I games kan khel khanin kan taksa kha lo in fita kan taksa in fit chuan kan real rupo kha a in fit thin ani chu wangin games hi kan khelanga a thei sham chuan endinan tun la chuan playground te a har sa to playground te veng chunga te a om vek kher lo mai thei kong puya la in fiam the ni to lowa amaro chu I nge ni weekend ate spare time kan nei te khanin games kan khel hianin kan taksa le kan ril rutan mo shisel na le limna kan personality development ta na tha read more books le khabu char thin shim endinan in zir lai bu ni lo le khabu char thin ni no mem in van fel ani le helai mi hi ka lo zot lok hi nang ma zok kha ingei le khabu chiar nun ber ani le engang lam pangai chiar thin okay adi le midang ka zotang helai miss bulla truka le ko poi chiar ngaem ichiang mo okay adi le engei chiar nun ber saraki mahiyom na mo Bible chiar thin boka min lo pek sak the nge mo ni hi lekhabu kan chiar hianin I ashimshima English zirnan hian na tha emema I lekhabu hi a thei to patam hi kan zirlai tibala chuang si lawin lekhabu hi tam theyang ber chiar turin ka cha du chewa engang lekhabu po ni se I ke chuan personally chuanin apoi ka ti lo ke chu webtoon te manga te po ka chiar vek an di chu mo I nangni podin lo chiar ve thin me thea I kanau pan lai phei chuanin I ka favorite chu kanau pan lai kha chuan Wolverine te Samurai X te khania khang lo chiar ve thin da mo khatiang po kha ingtik lai pon ka chiar thina ka pa hi I lekhabu chiar ngai na mi ni wang khanin no pan te ta tragin lekhabu kan chiar na sa lekhabu chiar lai nei lo khan kanom ngai lo thina khami khanin I communication le English a bin puina se lein ka sia chu wangin thei pato pin in theyang ngin lekhabu lo chiar turin ka cha du chewa chuanin adot lia chuanin muttam hi ngai masengin
le khazir thula muttam kha chu tum chuang lo tur ania in lom dana khanin then khat lom dana kha chanin le khazir thula mutin tum du mel ka ti le khazir thul chuang si lo khanin atam theng ber 7 hours tal hi chu kan mut thei chuan hrisel na ta na tha kan hrisel chuanin kan lo kan vuna nala kan mela tha kan saman nala kan piana nalti kha sha turania tam theng ingeni thei phei chuan dar kar 7 hours tal hi mut kan tum thin don nia chuanin I tunlaya chuan exercise lak te hi har to chu wangin I school no pangte india in school kha lalutuk lote ni chuanin I kallama hi chuan har sa holam te hi chu ke hian ho thei sham kha exercise a dive me ke po office atagin ke in ko ho thina achan chu I zinga thoma te har sa ka tivea kha wang khanin nitina ka daily exercise lak chu office atanga ka ho khania chu wangin nang ni po thei sham chuanin in school atang khan ke in ho thei ula nang mani tan sel na tan khana thanga chuanin smiling hi poimo khovel hi ke mani hi kan smile chuan khovel hi nuam sot thin chu wangin ke manin atira in chemem lo maila kan smile tam khanin I ke mani le kan vela mi te ta na tra RBF nei chi kan lo ni po khanin I smiling kha mo zir sham turing ka cha du chewa chuanin chu lo le chuanin don't criticize hi kan sianga tro tun la ya po abik tikin engeni Korean entertainment te in enthin chuan tun la ya engeni criticism awangin I an buaina san K-pop industry te po kha wang khanin mi hi criticize lawang u mo mi soi se lawang u mi te hi condemn kan ti chuan thiam lo chan ti ra mo mi te kan judge lawa I complain lo khanin ke mani tan me ni lo midang tan po khan atha kan hlim jok theinan chuanin I thil pakhat le chu mi na advice mo mi na opinion kan ngai dan min zo khanin the sham chuanin honest takin mo honest and sincere opinion kha kan pek thin khan I midang tan khanin kan tangkai na ni ingeni ka kor hin na lem te na lo ti chunga o na le ti kherpo kha ngai chuang lo ni chu umja chu mo chuanin appreciate more and say thank you more mi engtik lai poyan kan chung ten ni mo kan unau ten ni mo kan thian te mo Mizo hi chu atam zo ka hi chuanin thank you ti hi kan she thina mo sorry ti le thank you ti endinan kan chung ten enge mo min lo pe ka te khanin then khati chu thank you ti zak tat te kan om thina khami kha I thank you hi ti tamila sorry po hi ti tamila khami kha kai mani tan khanin ke mani tan I communication na china khan mi sten an lo soi to khami kha communication khanin I ke mani in lai chi na relationship kha build awang khanin enge ni kalome ti le sorry ti khanin kan relationship kha ti trazel ti shata he hi zak lo le I klom ngai lawa kalome ti le sorry ti hi lo ti tam deu turin ka shil du bok cheu ka cha du bok chewa chuanin chu lo le chuanin ways to make people like you ti khalom ta ni mo become genuinely interested in other people kan thian te mo midang te mo kha I en liam me lovin I midang te hi ingai sakang u chuan smile and greet those around you chung te mo thian te mo good morning ti wish thin ni no mem good morning ti thin kha kan tlem de ule kan ditro chung te po ni se good morning te hi hanin ti sham mila mo thian te po good morning zing aten intila khami khan I mut te hi ati thave shima be a good listener mi te trong tam jok kanin komin trong tam jok ne cha ngai tha tam jok hi ni la chuanin encourage others to talk about themselves mi te hi kan ngai thak tam kha chuanin I mi te khanin ke mani kha min lo ringam jok ton ta chuanin try to do at least one good deed a day thil tha pakhatal hini khata ti tumila endiananin bollo boma mi na until pai thelte char ringot po kha khami ringot po kha thil tha nya khatyang thil hote tangkhan in tanila ni khata thil tha pakhatal kan ti hianin thil thati hi ngaya kan nei theya mind your own business mo
mind your own business it's my life ti den khanin it's nge ni ale pakhat kha it's my life ania pakhata mind your own business zia chu I mi ten du na hian vain rol boy loila ke mani theu hi in ngai toila ke mani theu kanin ngai to hianin I mi zong in ma kan son jok thei don ani chuanin kazo tep to begin in a friendly way greeting mo ni tin khanin he greeting ang do kan ngai poi moang deuh khanin I engtik lai pon friendly dewa kanom kha poi mo chuanin respect midang te kan respect ta kan za thia mangai ke mani aya I noi hnunga mo kan ni ai no pangte po kha mishing an ni nangin kadin za turani mo never say you are wrong idiglo ti deuh top ai kha chuan you are wrong ti deuh top ai kha chuanin chumi chu ni jok lo mi tia chu tiang chuan din ka sia han ti zo kila mo kan ngai dan le kan shet dan den khan lo in nang lo ma se idig lo ti top hi chu tu ma hianin mani kha dik ve thewa kan lo in ngai awang hianin you're wrong hi in ti lo sham mila chuanin kan dik lo ani ve thung kha chuanin kan lo dik lo ani kha chuan ka lo dik lo ani min ngai dam roti hi she lawang u ke chuan midangte soi sela midangte rel meilo khanin an situation kha khami kha sia tumzo kila khada tang kha chuanin mi hi kan rel tlem sotin ka ring chuanin leader how to ni hianin how to ni tur chuanin midangte hi engemaw chena zirtir tu te pon yang chumo zirtir tu te leader mi kai shwai tu ni chuanin mi te zirtir rangai thina khami te zirtir ani kha kan ni mi te zirtir tu mi te kai shwai tu ni tur kha chuanin mi te soi sel lo khanin a thazok kha in zirtir thiam thin kha ngaya chuanin in fact te hi she lawila in fact der ne lawin mi te hi mo midang te fakan ngai chuanin she lovin zaklovin in fakila chuanin nge ni ke mani le midangte tan kharin kan relationship kha lo thasot don ani chuanin midangte an diglo na kan shat po khanin root deu ni lovin tongkam thataka diglo na te kha in sil shat thei ni se chuanin khaba ka khanin ke pot entenan mi dangte kan soi sel don ani ponin kepo ka chumi khabi ve thin thawa chu wangin ka she thiam lutu ka hanin ti a mo ke mi dangte in de na kanin relate the na tur khan khatyang khan soi the sham bila pom mi dang tan pom kha lo nuam jok don ani chuanin het tiang hen ti jok kila thaim chuan vatiro ti ringot ai chuan het tiang hen ti jok kila a thang em tiang chi te khan tongkam moi zo khanin thil re kha ti theini chuan encouragement mi zong hen encouragement hi kan mo in encourage tangila in fuitonila chuanin khami kha kanin fuiton kha chuanin kanin fuina na kha chuanin in siam that kha lo ol sambok zok ta chuanin chu baka lead by example how to te tan chuanin le nge ni upazok te tan chuanin midang te tiro tilo khan karu itiang u ti tlang ngu han ti khanin ke mani le midang tan khanin anuam jok don ani chuanin dress the part thil re chu tuna school ate po uniform kan ha uniform kan hak na chan chu ke mani khan discipline atu wangania chumi chun di lo se chu uniform mi school a hianin kan ha kher lawang chuan chu baka hei nge ni thil kan lo ti re in kan thil ti tur mila in chei mo in chei kha khami kha poimo a chan chu kan in chei dan le hian kanom dan hi thui takin na shilawangin kan ti tur mil rela in chei kha poimo ni don't stew about the future zia chu nakina hun local tour veya engma tilawa hun local tour ingen veya khatya
ngày tua tụt tụt lâu khanin khami future build tur khanin we na thoa ti tur ti zo kha tha chuanin what is the worst that can possibly happen if I can solve this problem issue problem kan nei re chuanin I khami kha solve sham kan tumbang kan solve thei lo khanin enge lo thlengang ti kha kan ngai to anga kan ngai to nu khanin I ti thei lo mai la engtin nge ka tiang ma engtin nge kala kang ti kha kanin ngai to anga chumi zo chuanin calmly try to improve upon the worst thil thalo ber po lo thleng ta se kan machona khami atanga kadin tun din le dan tur kha kan ngai to sham khanin ke mani tan son na zel lo ni don ani if a problem can be solved no need to worry about it if a problem cannot be solved what is the use of worrying mo he chun shet thiam vek karinga problem te hi solve thei ani chuanin kan solve anga solve thei lo ani kha chuanin ve ya mo in so khat om zia nei lo ti na ni chu ta han chuanin khami zo kha chuanin thil ve te re hi chu solve thei vek ania ani lo ponin kalsan thei ania khami tur khanin ma kan la ka nga ya chuan after carefully weighing all the facts come to a decision kan ril ru kan siam manga kan ril ru kan siam zo kha chuanin kan ril ru kan siam ba kha chuan khami kan thutluk na kha kan bo zui vat khanin ke mani tan mo kan ril ru ha dama ke mani tan ma son na kha lo ni zel ani next slide mi zinga kanom khanin ring deu mi zinga han ring deu dewan nui te mi zinga ring deu dewan nui le tong te kha mo khami te kha I mi ta na nok sak kan ni theina ni wa khan ti lo sham bila chuanin know when to speak up and when to stay silent ngoi hun le tong hun te kan lo sha tanga ya chuan don't be afraid to talk to others eng tong po ni se khoya po omila tong angai huna kha chuanin kan tong kha lo tur have a sense of humor again a sense of humor to in chiang atro kami ka engtikla pon serious run ring lawa sense of humor nei te khat lo than ni chu remember personality doesn't mean that you should have looks personality nei ti khanin missing chan personality kan nei ve ka maro chu mel thadeu te pian dal deu te chau khan personality khan nei lo ti kha kan sha tanga ya chu wangin engang po ni la kan dan chu engang po ni se personality kan nenga confidence kha kan nei sham nei tur khan mo ke mani kan din zirangai nei to be kind and considerate mi te chunga khanin kan mi te shat thiam na le ngil nei na kha apoi mo em mani chuan keep a smart head and keep cool over lo kha poi mo missing hi kan over chuanin kan productive thelo wang khan over lo sham to don't shout and be aggressive mo don't doubt yourself kan theina kha chuanin kan confi ve tur ani mo confi tur khan kan in zir bokanga chuanin be executive in your attire ti chu kan thom no mo create your own personal style mi te ti da nang copy me lo khanin ke mani khan kan in thuam da ni mo thil kan ti da na mo khanin mani theu khan mani style theu khan nei theila chuanin mi te copy lo khanin mi te an thil ti an hlo tin na tangina mo an hlo cham na po ni se khata tang khanin in zir ve kha kan tung tur ani winners are never disheartened with obstacles and lead by example in what they do and with focus and confidence. Winner ni tur chuanin midang te le thil eng amoni wang khanin kan ril ru te nwal tur ani lawa chuanin focus kan thil tuma khan kan chianga confit takin khami kha hlotling ei turin kan be sham turan hei student chu ni lo nangin trimmed haircut kan samte kan mai te mo kan lan dan hi heng kan lan dan da hian heng zong hi poi mota chuanin mi te chibai kan bu khianin form dewin mo hetia
tia tilep lo khanin form handshake nei hi apoi mo le a mi puitling ti dan le mi konfi ti dan ani ti kan lo shebok don ya. Okay, thank you. Tu da khanin personality development chungchang te kan ngai kha a chumi ma in session pakhata te khanin enge educational sector te medical sector te kan ngai thla teu to tro anuam kan ti tro chuan kan hlokem kan hlokin ti in hlokem in hlok tro in hlok kan ni chuanin tlemin masala karon pevele don cheu ni chu masala kan ngai na em ngay na lom ani lo le ahangin mi kan tiang hun ka nga to lo viawa ma se I chadewin attention pe kan tum don ya voina kan topic tur hi etiquette. How many of us know what is an etiquette? Please raise your hands. Nobody? Okay, no problem. Etiquette kan shelo ani chuanin kan shedon chuan ka request ka soima ka request du cheu chu shiat mai khak du tok lovin voina changhan kan practice ngal don ya. Do you promise me that? Yes. So let's look at the slides. Okay, what is an etiquette? Mo etiquette chu enge ani a kan ti chuanin kita khan kan enanga it is a set of good behavior anti ni chu tro. It is a set of good behavior that distinguishes us. Us means human beings from animals. Humans are a social animal kan titro a omzia chu ran chu kan nilawani chu kan ni kan lai in ring hlem khalai kha kan in ring hlel lawin ka sha tro we are not animals but we are social animal tro mishing te ne na in bethe in communicate the in com the nui the ang kha kan ni chu that's why it etiquette chuan in tuin nge nei tur an ni kan ti chuan in mishing in an nei don ni chu ran chu thank you min tiroti maila min thank thailo ni su tro they cannot thanks us right so wang chuanin ke ni kha azom tu tur kan ni okay next is etiquette is a way with which they carry themselves in the society responsibly and pleasantly. Now responsibly mo purna chatta kala le enge moi taka hanlang thaina kha khami kha etiquette khan ateleni next is please next slide. Okay, see there are some different ways in which etiquette is shown. Okay, han en zur ila dak tilai khanin respect mo respect kan shia tiro inza ton na kha etiquette atele dia kan mi ste school kan kala wang chawa inza tur kan emo kan inti palange tro heta kong sira thil zuar mai po kha kan za tur thau ani ni chu ani em respect for elders, respect for our friends, respect for our family members. More. Okay, next is eye contact. Let's go anti-clockwise, okay? Eye contact. Enge eye contact chu. Kan mel lai te ang so lai miso. Anilo. That's not eye contact, right? Eye contact means when you're talking to a person, mi kan biak te hianin an mani kan en lo chan anile moya hi ka bedua helom hi ka hoi dai don mi. Ani lo tro moya ka biak du chan moya kha ka enangai tro khatia eye contact apoi mo zia chu chon eye contact kan nei hianin kan confident okay we are confident. Next, awareness. Enge awareness to thil shiat na tro thil shiat na ka enge etiquette atel ve ni chu thil shemi alawari ching te po hi mishing kan om thei ni chu kan om chiang in nui mo kan om thei lu tu chu wang chonin thil shiat chian lova soi mai te hi it is a very bad behavior, very bad manner. Okay, thil kan shiat du chon voina ka topic hi etiquette ania ris char ila chu min nui to garing. Next is communication, very important. Kan ma kan professor respectful de te khan in communication poi mo zia te khan on soi ni kan doctors te po khan on soi ni tro vai chong chat te in soi theina po ni chuang lovin vai chong chu ka thiam ve thawalon mo a chul tlat because whenever I travel somewhere khoi apokalila ka boy to lo ke pomo because I know Hindi, English mo kha mang communication hi in lamang changkai don tu na hianin book kan bai heart kan soi parpar kan recite parpar hi that is not communication or that is not a communication skill ani lawani chu just by hearting ani mo nakina interview te in la face don lom
doctor ni zong khan ban in para, engineer ni zong khan tinitum khan ban in para, ani le midang how hi enge, you will have to face some interview. Tro interview chu in ma chon don na chu in zong don ni chu ta khanin communication hianin apui don chu. That's why tuna chang hianin communication skills khan nei tumin kan nei kan tum don ya. Okay, kindness chu kan share, smile kan soile to, smile bok hi kan soile chin. Tum buri tila hian dingila chu min mu pe po ka ring chuang lawa em tro in tum khan ke pon ka mu pe big chuang lo cheu ni chu in teacher te mood of the in class ar anon tum bur anon luta aron lut le ta ti pol kha kanom don ni chu tro. That's why okay, chuan smile poi mo na chu mo chian in siam na ni chu ka shem me lo chi in ming mera han ko tur cheu ni la tu ma in ming ka shelo tro ma se minon smile back khanin nuam ka ti ni hi tu na hian tro nuam ka ti top. Next is manners, very important. Manners hi enge very good. Manners su kanom dan tro engtin nge so e don han engtin nge kanom tur ani classroom ma kan chut chon engtin nge kanom don in khom na bia ki na kanom chon engtin nge kanom don khangkha, that is a manners. Okay, so khan anuwa kan soi don thawa. Okay, next is networking so soi tam lawe. Next please. Okay, need for etiquette. Ani le etiquette hi mi sianin aron au pui chiam enge tul na le kan intimate a tul na chu heng hi ni ta ni. Etiquette makes you a cultured individual who leaves his mark wherever he goes. It is essential for everlasting first impression. Khilai chau khi kan explain ang okay, what is enga tingi atula kan ti chuanin lekha kan lo zira class 12 a distinction in ka pasalom Mizoram pumpuya pakhatna kala amaro chu enge no etiquette. I'm sorry, even if you are a first position holder lo ni mala katan chuanin apoi top engma anilaw because your etiquette is so bad, right? Respect in a seal of miste greet na chang ishelova tro so edona enge I ein hoka thank you so na chang shela wa kha wang khanin lekha eng ang pon thiamula apoi mo ber chu etiquette tro mi in va kom khanin tro engang enge qualification anon shengha lo in soi ma chuan tro ke po ka qualification ka soi ma chuan in min she don hlei nem ma se min sha tur chu enge ka personality ka etiquette hi niem ani tro nang ni point ni che ani chu kha wang khanin. It's very important. Okay, one more thing I want to add here is that see kikilo char ve ula etiquette helps individual to value relationship kimo achen chuanin ngai zong ang pon gan lo ngai to mai theni mase relationship hi me chiale mi pa in ka relationship an chialo ni chu tur heta ka soi tum ber chu this is the way how you care for people tro in care nate in mangai nate in unau te in mangai te chen le role in mangai nate ka that is a relationship. Okay, so etiquette helps us do that. Next please. Okay, types kita takyanin I kan han soizaw don tani types si chang etiquette a omani chu tro tuna po he tuna hian stage a kaloding ta stage a po hin etiquette a omani chu engtin nge ka om don ani le het a hen kalo thut khanin etiquette ka nei thawani chu kha ta in lo chua etiquette in nei chu wang chonin we are going to categorize mostly min han soiza ka zaw kan tum don. Okay, the first one is social etiquette. Number 1, panhi che kan soi don hun ka nei lo wangin tam tok soi ka du nangin pakhathi kan soi panhi che ka soi don veina. Number 1 is social etiquette. Social etiquette chu engtin nge kan han soyang han ti don chon social ren chu mi pakhat chu hi social ani thailo tro. We cannot just social be only by only one person, right? We are now number of people heta hen kan thu khoma kan social. This is a social area tro ani em it she thiamem. Are we understanding, yes or no? Yes, we are understanding. So let's keep on understanding, okay? And if you have any questions, please feel free to ask me. Okay, so alang takyo social etiquette re reng chu enge mi ne na kan omlai te mani chawin polite de win lo omila enge acha thau chalu tu na po hian ka va intipala ti han ka va in chuya excuse me
zia lo. He doesn't know, excuse me, right? That thing does not know, excuse me. Chu bang chuan kan mishing puiten he na kan omlaya kan etiquette kan dan tur kha. Number 1 a chuan excuse me, say excuse me or say sorry. Excuse me, siya kana ma'am. Mani amo ke hi bus again bus achuang chin regular deuh hi kan ni chu wang chon bus chuan hi nuam po ka ti a tot po hian ka lut le nok zel ni chu ti han mo chon bus han ka chuan lai khanin I tlangwal pakhat hi ti ve khang langila I alo kal ve ni chu a chelo ve tho ni kan soi to bange mo motora in kala mo ko nga in kala tlangwal chu ka mel ngai lo in ti chuan in dot vek in mel chin mo chu wang aron chuang ve ni chu seat kha ka nei ve lo ni mo. He just came, okay? He just came in the bus. Aron chuang ka phei khok fai lu tu kharon rapa ni chu. Ka thin chu arim ve ni chu mo. I was like phuba ka la don mani ka varap ve don mani o ka ti ni chu. Ma se achi lo tiro kha ka ti kha chuanin kha pa le and there was no excuse me. O min lo oi ka ti pa lu tu kha a om lo reng. He was very confidently standing, right? Just amel chu a tha mo apian po anal asang ma se Huniam katani chu khalaya khan ka phei khok nal lutuk ara awang ni lovin ama akhanin manner nei lo lutuk kha ka ngei in shetia mem o kha khani that's why kha excuse me or sorry kan ti turani kan sarte kan nu le kan pa te ril ru kan ti nat point let's say sorry mo sorry voi khat kan soi khanin kan hmai ron bolem kan samte ron chuak phaim anilo there's nothing like that, right? If you say sorry Anwama ni chu next tuna huat deu po in inom mai thei tro ta khanin sorry hanin ti mel ula I don't think in hot to dinom to ring lo in shetia mem next please say please and thank you anu khongai takin iPhone mi lo le iPhone du don wang chawa please tia ching chi chep chepa kan soi kha anilo right? If there is a moment to say please, let's say please. Can you please give me that? Can you please give me your eraser? Can you please give me your pencil? Can I please use your notebook? Or can I please borrow your textbook? Please ka atamlu duk angai kha nuam mani chu tro. Soi warang wo. Next, thank you. iPhone chu in lei tange yelom inu na ron lei to che. Oi anu ka van lom tak ka chap don. No, you should not say thank you or please on conditions. Never. Okay? That should be within you. I am so thankful for today for a good day. Thanks to God. You give thanks to your parents. Give thanks to your family. Give thanks to your friends, right? Okay, next please. Smile. Kan soy tam to tro. Masemo kan soy du chu mo smile khanin kan nui le lu tuk po hi boy na tamanya. Kan misten min how vaka smile chu chalom tia lo smile char aha thak lutuk you should not over smile do not do anything in excess of anything is bad next please okay hold the door for the person behind you hey hi chu mi pa ho kan fui big zo lang cheu host in lo nia host ka tiom zia entenan chiante ka lo len pui tuna po Christmas season ron kal kan leng na sadon lutuk ta khanin if you're going to a restaurant or even if you're giving a lift to your friend mo motor ate lo chuan pu ma se scooty ate lo phura ngoda kan chupha tanga chuan ron kal ro kha ni lo okay restaurant kan lo kalpon open the door nicely how good is that person who is opening the door for me ka cho ya tui ngotang ni tro. Okay, next please. Look at that. Mase Aizawl awang lu tuka ka mu china chuan Aizawl ka tikher na chan chu het tilai lira kan ni wangin milo she thiamula a man should always walk on the side closer to the road tiro kan chian nu po ngai sak to labin kal mai te tia motor pe na adu hu na sut thei tura kan lo pai te kha a palange
cái ní chú chian cái Mizo chú mò cái cái mà ní hậu hi cái sợi nghe cái nín com nó sẽ lệ lúc tục po hi achalo cái ti cái nín nè lệ lúc tục khi mò achang lệ cái nín nor thua achang lệ khola ya me chasam kan cake ka cái po hi an cake chin ashe cái ti cái chuan mò khá vàng khá nín khát tiếng chăn cái này này cho nên mi bảo hậu khăn sửa rồi ngày zong in lâu này này point in bia lu khăn mò ăn đủ lâu mang cái tầng chơi tiếng ngày in tì lâu chuan mấy chiếc bộ khăn in ngày zong đủ đấy đấy su in xiao mò okay next okay see look always look at the person who is speaking to you cái soi giàu chứ rồi eye contact mel lại ringot khá anh lâu anh này tu nói hay nên hết tiếng cái hơi đòn mi cái hơi cho nó giảm lâu mấy rồi chú vang in you should always listen or even have eye contact im mi bia kha en tam ro in en tam don em min en chap ro tu na han min en ro okay this is under social etiquette mi zinga kan omlai te mi kan kom tam lai kan kom lai ang chia ta han het yang hi kan apply tu rani okay next very important let go someone first who is in front of you in the line, especially older ones or ladies. Kan ching lo he po he. Imo helaya hianin thil cha in fak vak po achhavek lo ani chu kan fel vek ka sia school a lekha kan zira lekha po kan thiam ani chu amaro chu claim mo kan ba kha om chin chu every day chu kan process tur chu ani ama se hela hi poi mo ka tina chan chu keima experience book hi kan sei le nge kalau experience ve le khang lang china azia lo le me mo okay basa hianin kan sianga tero ke chu sota kan office I thak thing lama om de ni chu ke helama ka kal thin sia I atira tang hian ba si koron chuang thini chu mo ta khanin school no pang hi ka soibi kang bidang chu midang ni ro se voina local khom hi school no pang kan ni atama wang khanin eng school emo kholai khoi kar laklo hianin anon chuang thina ni an ming chu ka soi lawanga apoi ka ti ni chu they are very they look very nice mo sa bas chunga po sap tong chu an tong zot alo ma se an thil ti moi lo deu ka ti chu mo bas te na khan bas lo dinga to rom an ma ami pa khan chu hela ni chu mi pa leng po an len po an leng lo kong khara an chu hel lu tu ka shem me che hau khan an en top ti hian mi pa hau kha in om tiang hi an moi lo zia chu mo Peter le puter heta upalam pang po ke po an mani tan chan ka upa to tho ni chu ma se kha an care to lo they just want to go and have a seat mo thut na khan ke an du chuan kan lo chuang ve le ta nge ya ba sa chuanin an thu cha pa Peter le puter an on chuang ti an murenga an han mu der vela an han mu hil der vela emo I enge le ram an hoi da ya pon lam kashe thei apoi kha khamo keini helaya civilized person etiquette nei ho chu civilized person kan ti khamo mi changkang kan ni chu changkang kan ni wang khanin kan mel thate mo kan hausa ke mo lekha kan thiam wang ni lovin we are a very smart people here right are we or not kan ti tura ni lo kha okay we are young dule nileng pondingila kan ke khamlo mai the chen chu ti khop chan kan la fit ani chu mo so we should always give a way to our elders next please be on time how difficult is this how many of you say it is difficult ahar sa me katan hanti teu helai oi apharan la okay aphar kha chu no mani tro achang chon kan tlai thin achang chu a om tur thawani ta ma se I an han punctual lo mai khopa pakhat po chu mo voi kha charon kalma ni chu bia kina kan sei teng aron kalma mi zong zong ui ha ni hi a chhuana danglama mi anti chu ti khop chuanin a punctual lo ani chu tro so we are so young we are so smart we should not be late okay I'm very sorry that I'm taking so much time right now but still I really wanted to tell you thing next please always ask before posting very important kalan chatna chau IG akan post sange FB akan post sange midang tan khan alo she om thei thawani chu tro ente kimi he gan pahnia kan thalak na hi kimi no mami okay hello oh hi oh ente kimi kan pahnia kan thalak na hi amoi tm ka post don han zokha har lawani chu tero fiam tho thonan de kan lam mang zok zama kan thalak te hi achalo we should ask okay we should ask next nichina po ari
ka chua ka ma ka shelo kholai tlar nge ari a ringtone po ka shia no song, it is just some tune. Silence your smartphone at formal gathering. This is a formal gathering, right? We came here for a summit. Summit ania hela hitro kan nathona turte kan ma future plan tur ngai thlo turle ril rusiam tur local kan nilaya lori cheng khalai khan khoi lange ka she tolo ari ni chu amoi lo. We should not do that. Okay, next. This is, don't groom yourself in public. Meichia ho kha car in hua car glass akan or some khoi mo eye mascara tilo turan ni kha amoy lo, right? It shows really it gives a very bad impression to others. Okay, next. Okay, skip controversial or nosy topic at gatherings ka soy leng helai mi thau hi. This is a very important etiquette. Enge kiki asoyom zia chumo tun ahen summit kan manga ni sutro medical ka ziranga engineering ka ziranga professor kan idon kan tilaya achen chuanin ente mo zwali kha thau to tiro ente mo ya khai shem asamat amet kol vekasin achul lo lutuk mo helaya han thil ti tura local kan ni chu tila thil dang kha ti lo bila kan ti theyang em chu achenin selfie en lola. See, you should know the purpose. Tiro kan kalchante kan enge kan tina chan nileng hun kan waste tu ka tilawanga nileng hun kan mga heta kan local thil titura local kan ni chu titu mangwo it gives a very bad impression. Ke chu tuna tuimo mikhwa lo amta se ui helai student chu tiang hawi mo an nia helai rammi chu min ti mai don sin. Okay, next please. Avoid tito jong ban tharang kong sira kala two wheeler chak to akira khala lelam pangkhanin alo phu enge ka tiang a splash po kha shelo khopak la chak te kha. Oh, there is one. Good. In puan 5 po hi chani chu tiro kan zir don ni chu tura chan next chan iti to lo ka ring tro. Yes. So ke ma bok hi experience ka lo dong le chena lom. Min tin na salu tu kong kal tam ka ni wang yanin. Min chilper na salu tu ka ni chu mo ma se it's okay. Ka thin ri ma ka vouch ka chuani anni ang ka ni don ka tile chin sia. Okay, ma se ti lo tur ti mi lo tur. Next. One, this is the last topic that I'm going to discuss and atam to lo khong ai takin kanin bear don. Okay, table or eating etiquette. Ele in lampangalu tang Okay, put your smartphone, key or wallets away during meals. When we are having a table, right? Table at so kan ay like hanin kan phone te kan da, kan purse te kan da, kan paisa te kan da lang. Tuya ron tla uy ka phone ka uy lutuk. Tuya lut at chenge yang kanti. Tunge ti swal tu kay manilom. Tro kan da ni chu da tura nilaw ni chu table chu plate le thir fian da na tura ni chu so ay na hun mo. Mobile low danam huntura nilon so should safely put it in your pocket or bag. Okay, next. Do let your guest or companion order first. Chiante kan lo shoya mo ke chu chaw ka du chaw sa tuile sochiar ar sa sochiar mo chaw men ka du lo ti zo sut ai khanin I chian pa kha lo shoya ni chon ente enge du don zwal ki ma enge e don mo amoy ke chu moy ka ti mo inti ve donem. Yes, that's a very good etiquette. Okay, next please. Wait until everyone has been served to start eating. Kanthil chakha in ruwa lawani chu achen chu siam rei chi achen chu thleng ma chi ui kare la chame kan eng alo church alo hetami bulami kha real tram lo po ani big si lowa ilo e san dai kha chuanin apum chunga khan sazu mai po ni nang elephant ka atlanin an tlanang chu tro unreal charm lu to so you should care about your friends or your your guest or your companion tro annik po khalo thleng ve se chon han haula anuam bi kan chu. Okay, next. Don't reach across the table to sample your companion's food. Ui thil sa khawa tui mel be kan lo khoi mo khalai mi ui drinks khawan tui mel. Never do that. Can we stop doing that? Tu tuya ti chin. Kan ti chin. In zep mai ni kha. Khalai mi khan ban par. Ti to lo tu ro.
That's a very bad etiquette. Next. Don't speak with your mouth full. Oi, kiki chu she top tro. No. Nakina e tur to lawang he khovel hi atop don ti ni fashana no papat mo e na chance tur kan e to don lo ti fashana han no kha ni lo ni chuan chu ta i no chu i du tok lo i la chong zela i chong khanin i thil e kha i va advertise zela chu an ma ya khan advertisement kha i pe ni chu so ta mi po khan na siang ke chuan in mo chicken ka e lom. Never do that. Okay, next. Do not overserve yourself while having your meal. This is a very common practice in Aizawl, in Mizoram, that we are doing more. Kan tichan ve to ni chu buffet system te kan war to a choi khom na te I roi che te in nei na te tro khenga poling lo khopa khor kha a chen chu a wai he ta asira khan mo asira khan an cham e mo enge mo kha chu a wai lom he tan kan kenga achunga khanin tlang lon tur ni fashana cho kan han khorvu ma acha tlang lian berber kan la thang le a see people kan shilang cho eile in himo mishing changkangina ante na thil pakhat poimo lu tukani chu wangin table manners hi kan nei thatura ni kha cho kha azau to don ti po chuang lo klem han la la chuta ilo kham lo ani chan I do le anga kan la chewa kan Aizawl le theisi lawa waste of food, right? We should respect our food more. So teka kan za ve tur so kan so don hi mal som nei kan za ve tur ni so you should never overserve yourself. Is it fine? Are we overserving ourselves? No, right? Never do that. And even if your siblings, your friends are doing, please tell them. Ante amoy vak lawas sin het yang I khorle mai don lom kan khorle don ne ka khor pu yang che te pu ti ula tro ala zia am don ni so okay. Do not make loud noise or complaints about the food table, etc. Ui kan ching lu tuk mo he po hi kan chi excuse me kan ching chin kha karon soi ve thau ke pon ka ti chin ani wangin ama ro chu ka ban san ve thau thil then khat kha mani chumo ui kan thil ei sin tia in awak waka restaurant kan table khanin complain in nei ani chuanin just go to the counter. Tell the person and take chanu voina intil siam kamo tlemin afulawasin chi kha lo alde uleka or a oily mama nya o alepe ka chan khongai takin khalai khalo en charau ti kha amoy tro he ta table atang khan ente ka pi in cho hi alu tok itan po za thak ama tan po za thak tro kha wang khan just give the message very nicely to that person bidang zong zong an shiat khanin and business kai ti cheve thei ni chu tro next kan zo chep do not place napkin on the table after use kan shoes mola kan kut kan shua on the plate kan han dale shama aten omani chuma you should keep it on the side of the table, okay, not on the plate intil eina chunga khan da su asira kan da don ya next push your chair in when you leave a table mo kan han eya tro I'm late rushing mo no. Keep the table. I mean, keep the chair inside the table again in the proper place, right? Kha kan ti turani civilized person zong chuan kan ti don tutunge civilized person ban han phar teu civilized lo kan wala tam ve civilized ani le civilized chu ka tum ve ang ti zong ban han phar le teu tum na po kan nei lo then chuan a boy thak he ti kha chuan in medical pozir su patient an lo kalanga kal mai te in ti changa omang zir sang vak maula helai mi kha in shat lo chuanin you are never a good person, okay? Very important. Leave within 15 minutes after you finish your meal. Restaurant kan sola kan Aizawl to nu ti po I enge la ti char as if this is your session mo assembly session omamoni ti ni fashana chong char 15 minutes hunga kha chan Aizawl to chan chhuak ro restaurant chang kan. Is it good? Achayem. Let other customers come and have a seat there. Nang mani in lo thut char khan omzian in order le chuang si lova hun khain ti hekani so tro heta a business nei tu te tan khan. Okay. This is the last message that I want to conclude to you. Etiquette transforms a man into a gentleman. All of you here is a man, right? We are all a men here. Not me. Men kan oma, women kan oma ni.
whoever wants to become a gentleman or a good lady, they have to know the good etiquette. Etiquettes are always good, right? Gentlemen, ladies, ni du zong ban parang kan par she chi de mak mo. Etiquette hi kan mang chang kai du vak lo mani. Okay, fine. Kami kha karan conclude du chu ni ta ni. So, see, practice this every day. Okay, hemi in ti don han mo. So ta Mumbai ay mo Hyderabad ale khazira ngai lo. You can start from here, right? Karule Chanmari wai me hola chang ni chanila. Acha em. Thank you so much.